خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. آیا شمارا چه ایک جان یا جوڑ کتگ و پدا چه همیا آیا جفت پیدا کت و دیم اداد پس شما چه 4 پادا 8 جوڑی و جوڑ کند شمارا شما ماتانی لاپانی تہا چه ایک پیدا کنه گیا پد دگ پیدا کنه گیا ما 3 تہاریانی تہا همشند شما اللہ کشم رودینو کند همیا واسطائنت بادشاہی نیست ہچوڑے معبود برحق بید ایا بی کجانگو شما پر چکر رینگ بے بزنچہ آدم علیہ السلام آیا شمارا چا ایک جان یا جوڑ کتگ بزنچہ آدم علیہ السلام و پدا چا همیا آیا جفت پیدا کت مراد حوا علیہم السلام کہ اللہ چا آدم علیہ السلام چپے کشا جوڑ کت و جوڑ کند شمارا شما ماتانی لاپانی تہا چا ایک پیدا کنگیا پد دگ پیدا کنگیا ما 3 تہاریانی تہا چا 3 تہاریاں اولی مات لاپنت دومی مات رحمنت چکدانینت سیمی ہما تنکی پوشنت کہ چک ہمی تہابی تفسیر ابن کثیر.